na ngwatanio ya Azimio One Kenya ni kwikwatiwa kuthi kotini na kunengane mathina mamo kana mawoni mo alame kwenda nzama ya usakwani wikie na kusungia kumana na kila meweta usakwani chotana ethi wa utewa uwo na aki kulamai na ni muthethani wa mundi otoroni na kwa thani tukwithati nani cia maundu makonetie maendeeo na muno maukambani palatri na women rep wa Masaku na ula wetelete kwithwa kiritu cha kwithwa ingi women rep wa Masaku Joyce Kamene wa Kasimbi nani na utho chetha wina ikulio wenda umukulia na uthi baundi ni wa Facebook page tunu kwithia kilungu ki live enda kwa comment ubike comment bau etha ni kulio bike na ukulia bau etha ni uthurio kana undu ukwenda wikiwe county ni ya Masaku na ubike na kuandika bau kana ndino namba utumani mukuvi ila ni ile itatu kenda imwe itano nina wikwati yetu utambani imwe kuma oyu ngina muthia wa kilungu kito na inde tikalibu ndino wa kilungu cha muka. Thank you. Mobea monono ndo tochande ni ya studio. Nikenda withi yetu akwatia ni ya MUENI na inde moso after politics. Siasa nondo nithelile. Tuchambwe na toima nondo kunaende yi. Yeah. Lakini yambe nditongia ngai mobea. Ni maundu onthe. Na ni beti congrats nondo wa kusakwa ingi MUENI ila yake ili. Kola isi. Yakamutabi. Ona text message to kwa tuonde. Ni asia yoba. Nata hiyo. Kweli. Na njitongia MUENI wa Machakos County. Mobea wa mwana. Neko nenga kura overwhelming. Yeah. Ndiye si ina chacha mwana. Gambia. Kona hii lakini nethi ya kweli ne malilikene na ne matambo itawiolani na kukomie na manani rewardi na tio kwasia asante sana tulike weani nithukume na ndia no chaya nene na weta na ngase mukuni omeasia thia sia yakeli na kwa ni expect with na your performance round ino yakeli no chaya. Amen. Na indi kwa kube nundu ni si memories kana maundu alama na ethiwe binda ya usakwani ina mbothela ningitio si umwe ile mavita usakwani unagwa hata unavala ni si malama ingi andu masia alama asinda masia unai free and fair alama asindwa masia au kwa free and fair usakwani unagwa hata compared to miaka mibituku kana si ebinda the kwino sakwani no ni IBC the more organized mbewa previously in fact walika ituone no na kweli bena order na mitalatala na procedures sitwaewe nesa than previously na banae some kind of transparency dia sio no kasisio na ingi na kula kwenda contest measia mwishowe koya ila form 34 na 34 inatomawa niko pengine kuna likili lakini ba generally I think it was okay but ndo maethio hitches ndo kuyange mekwasia no na experiences no na kone agency yasia sina tikilwa kituo baie maitho be to confusion lakini methi explain ne mane tikilwa makalika no ndo banetha be supporting document ne wile the wake to ungamie candidate fulani na nondo ni siwe mutongoi ene ndini kwa mitandao ni manatuma atumi makatuma messages mayasia mbali na kwitho nzama usakwani mevaka ya ABC kwitho majaribiye kenge kena surprise yandu kana kena sadisi yandu muno ni maobisa mabolisi ala manaiko ndini waituo cia kunia kura manasya manai more friendly compared to miaka swingiri gwiti na kuina na vurugu kana ona mundu thande sikindu ne thia ona maobisa mabolisi ni maumatethesia nuna komanya kindu cha muthembusu yes Tataling Center ituko Masaku ona kaunye na ndie the last day kama the nowa kuna kura ndinenda mingle so much nondu itenda kuwekea alame bona alaten trusted ya weosu with the moment ne waituo na meono kama lakini la naendie honestly nina experience ye
na nemenda keep law na nemanena in a friendly way na makatoele sianesa no kethia bayitha beila tension ya anaskali na ingi tita tena uhuru wa unena nene nonie chatwa iwenesa ina mundu ya wina kalakala inenwa iwo bayan oyethia maundu emasonganesa ba niona emanatwa itwe training na emanatwa how to handle not we are just humans like them na emailo tunenya nesa ketha bekindu kitekuelea kana mwea umeona tete utwaisi ondu bailete makatwele sionesa ukethia etwa rectify I applaud them ona ndinengwa certificate nena wetie nena experience security nzeo the organized na nimeututwa ithacia ondu baile yeah. Asante. Nini siku ithwa we mam na kwithwa we mam wa county na we mutongoi. Nini siku ingo ya kugroom kana ya kwea muika munini uni withwa we andu makwikwatia. Mundu wonthe utona kwitha ena mea makwisa kwenda kuvai kana kwitia kivila o ini onetha ni cha MCA ni cha OMP ni cha women rep ni cha usumbi utona kumwia prepare kulikandeni wa uteti kuma ibinda ya campaigns 1 month to elections 2 weeks to elections pressure wala with the say yolo more than our elections after elections ngina oyu motanesa kwithwa kithito chawe ekanasi it is nina experience nzeo nondo wese ko contest whether wenange na ndiambo tongia ala twinamo denia eso ya kukimindo kungangania kinganganiro kecha women rep Machakos County titongea movea amwe ngonenonie ma put the game nesa they are young na nasisi ngona ne maendete basa nondo of course ona ketha ine lead no usia sio kona andoto no dia sia madam mwata ekainenga ni examples no ni Elizabeth Kisianga she was anauza sera vizuri sana na ni vocal yes na tuinaongi na chama kita uda eitwata Nzilani tuina Nzilani tunaina Selina they put up a good fight na tamutongo and if you want to be a leader tomorrow no mbaka with na kukila keuma munuka nikiona nya we mundu mukana we mundu mukamo koma una we mundu mukamo ima ndo umya valk language andu makekola sema kole maingi no woko akethe mutongo nuo tonya direction no ndo nuo leader nuo tongo eti no mbaka with naku you're taking people towards the correct direction kila keuma kwaku example silo emulate tenangi mendo twike role models yo waketha ona no umye munuka chathe no yethia you do not mind ni chaumana wewa we na right no but ningo encourage nene no nyenge and I'm ready to walk this journey with them nondo na inge manango ne asimo makani congratulate na maindilikania it was just a competition and we have won and we respect and we want to then they come on board nondo na moketha mena ambition isu ya 2027 nombaka mambe the journey today and I am open. I will bring them nina sessions ngameta okaimo kwa manenaka okaimo kwa manena ikundi nondo na kwa nongwenda withie ne ma get it know nene na ile iwe maine na be inge matese kila kila kiende I would want to bring them close mama ne obisio wa women rep dongo ya mondo muka ne chauke ga kiende what is being done naende alange manane accuse no isevila meothenge wa mathenge mama na inge inetha si bedtime story kana to wano twaendo kusiandu nikenda manengwe votes withio na mama ya articulate timba ko kengane kana kengane olonge nikenda osinde new articulate issues siaku tiowo no keve andwe makwetikila
na nene the sky is the limit. We have very young women, and they are coming up. I want to be part of their I want to mentor them. Ningwendo tembea namo tema moldi tema tai with namo netamaka netwaka kaingi na ndio nakoka kwate kamyana ndini wa silikaleni I would advise nondo nene sinakwa nemeselevi ndayomu it was not easy di laisi kutembea omeka siti akila mecho it must yona nyeno mana spend a lot na pengine ange manaye manati ya mawea nikenda moko contest no usio maka fact okay vya bio bandu mekwate ya nondo nombaka te ya 40 that 11 da ya NCA no mo bya to kokela okay no that is not the way to go no sio ni kwatane amo with you namo nita tembea jani no ona that your women rep pengine akono opportunity ngebange alikena nondo etamo moldi ye with ye waumela asante peke ndo wa mention cha bata mono cha ando alama na biki kusindwa okay alama tanea ni syakula to asya unde no anomba sya maovo alakula sio itanea na mabiki yako ithwa masindwa ando aswini sema ne yumeti sinu mbinge yange maka mawiyane otondo aweta ange maka invest sindu sio ange maka tamali oni kenda meti bila na mai mako ya nisya kura utona kuma advice ata masioke back to their life nondo inisi aingi makwatwani depression after elections nondo matala millions kanambe silema na atumye ndeni wa elections kandi lo uteti na mainabiki na ukwata kebela kiu utona umadhuthi ata mekalemeo au na maisio kia maisha moma kila ibinda na mayetela after miaka 5 nyene aseno ku take courage no yether we na faith na mwekeo kana yoba ulona utone thisio bikabamu ndekana naku no kutembea naku naende efforts yaku tio kusisio wea ondo wewe nasio naito amweketha no silikale no ima consider ukethia ya mekata no ya manenga wea matona kuendesi but mayai ku at the end of the world there are opportunities nyene na no nema motivate ananga nenamo 2013 I contested for this women rep seat na dia faulu but it was not the end na inesinesa wasiola newe wayoba on either this time no biye na inesebe ondolo mose you kilake ngindo no mind courage Mike give up kana kuona nini nake no that is the name of the game and then the makwete no way kono combine courage let them take it lightly na maima na it is a competition na maisioka into their normal lives nondo life has to continue na maisha maipegi tuna kiwela choto aye maisha maku ne maku na nomba ko mailie nondo waone ono weona tata nondo nonewa otono tongo na weona maoni maku lakini banayo wange na beolo wosiwe siakusia makuyana tiogo but there is a next time and it is like a game upate ukose na lazima maisha itaendelea they have to pick up and continue na ende ibota leo likona ito kama motivate the maendeeo it is not easy nyenene sitila isi lakini na sia experience yakwa I think I was very very relaxed on mindo makwa maambia supporters makwa te hivi kotini na meaye aye nondo betha be mindset ya tiketi yothi wese kamindo kauketha kego tiketi yothi nyendie ndao run away from reality no nekuli ona etha sikiwe nyeni setikie na isitalilwe na isikiwe wacha ni accept there is a next time na move on I think it took me a week na komie me the net ato wakano yokela I knew
I'm moving on na ndiaeka na isi sinean kwa unaendea na whether ni ground no mbako kewika no mbako kewika ground o ye kondo no ndelika na nenga na sanitary towels ndeni ya maskulu na ndiaeka I continued and working with the women. Now that is the only way. No mbaka we the way attached to your ground. Nondo aingi na kwe okondo inaenda the last month. Maka angolia kobe ange mo sinda namo. Kama na ange mayai so vika program. Kiendo ando ma overlook ya county oyeti ya kibela cha county. County nene. County ne vast na neta kila mondo I expect ya obike kisiono chake na isiyo ila tena sioko they are more than 3,000 so it is not possible kwa kuende yonai kwa unduse o undu ndini ya community word nitende ya spread it so mayailo relax no kuende ya naika o undu to naika nye nasi yanga mete ya kedha ni na forum okay they ina mete your functions na ito atembea imwe asante na ine kwa tema wiki ya kuiwa na ende suje postmortem ya elections yukusonga nambe ana usakuiwe na nona Machakos girls nina wezie in the house ekuli yako kwa kuni ndini wekanzeti yo mundi ya Daily Nation pe list to counties akonondo counties taitwe kana andwala magavana salame kuma ndini wa Kibela mathie alamatiye na county yitu ya Masako ne mwekate wa ila city yembesa mbingi kana matie maingi matema ibe Masako itaitwe 2.8 billion Makueni itaitwe 6.37 million na Kitui itaitwe 739.6 million kwa unge nuwa kwamba witu Masako niyo yene matie maingi ma 2.8 billion na ende mwandiki wethangu aite isuni kuma wana mathie na sindu itende be misala ya andu na sindu cia muthembosu ikulio ya kwaku ni governor ulokulika wavina ndeti aitina wa aithwa Kibela aithwa kiditu cha kulika ndeni obisi na mbesa seuma kuma kwa national government soka kwa county government no kuona mathie ya memusie ya kwamba kutwa isia maendeeo kula kuimwenendi mathie suma yelo tungamia mathiasu no governor wa ilo balance akamana lakini ona mo mathie kila te insist na kila nyene ndalike ne ambo sisi ai ukweli wa mathia na nombaka pethe be andu alame udig mbesa inondu isianenganiwe siaendieva nomba kanikenda nake clean na with the was na another level with the no kotabiandu bekwe audit komanike mbesa isi andieba nola nondo sitona either same bukone ya ume na kethu atwekikende thukoma ila siake iso sio kunenga ne siebe ila siake igwe mebukone ya nomba kanake kale achene with the wenda imanike siaendieba ola wosie ose atonge ikenda itonge nenoni silikale take a very short time kurikava pesa no irikave wa nekenda ala meulika onala aandike measia maivi asio nondo ketho wathia sio kate wa itongo ndio ndithi nambe yekata ni nambe yokuso chambesa itesito sinesia mwaenende I think that is the way to go nomba cause direction isu nondo thie ona nwewa wa makuweni nito ne more than how many times mala maingi muno more than 5 times kona nyaba bekindu kikune kitekiseo na kitechailo wo nomba kasisie na imana undu mbesa iketha beandu na senator no tinda anene ne wasia we will follow nondo siwe we our senator checks and balances alike with yema sukuma besa iye siamanekaina nondo sianenganiwe so siaendieba na ito sisikilete mebukone ya ume siose itongwe ketha ni sindu manako na investments mose matewe sindu besa itongwe menendi maibwe
Asanti. Ndini wa oithangu ya Daily Nation muthenani umuthi ni benenganitwe numbers undu mutongo wa chama kilone tasia kibila nacho naula ni mutongo wa ukamba Dr. Stephen Kalonzo Musyoka undu nethiwe deliver kana andu undu manasa kuwe na chama cha Wiper na wakanenga ndongeleka nyota MUENI, governor, senator na women rep ni Wiper, same to Machakos, same to Kitui. Na ma MPs I think ni 20, tutanamba otala ma MCS. Ikuli wako kwa kune, yukwe nangusa ni susu ya Azimio ni kuthi kotini, kotini wesi umwile maumia utu wa itina Amerika ukunikili. Peangime kwa siya, Azimio yi kalende na Kenya kwanza, mane na nieta atongo yi, na maidhuku mamato wa isi ndina ambe. Woni waku ni weba kwa kiu ikulu ya kele Kalonzo kwithiwa anadelivie muno ona kwi munini wa olone tesa kibila cha Usumbi Mathakarua utona kwa sia Kalonzo atuwe atandini wa serikali ya Azimio One Kenya etha ni makasinda kula sia sioke wetha ikasiokewa ekana si ndini wa county susi on the sea tatu nitonie ondo kura sieko neto natuona ndini wa Wiper nitotonio deliver natoa deliver ibela mbingi pyo na kilango asia right now ekwani niende toba kwa koti how I wish wendi wakwa twetele twambeona ekwani thithe yata nondu bena tight bena mindo siekuonania kwe kundu kutanethi nesa na ekangotabie ngina ilatokenda hakwatia na uwo okaumila nondu uwo no wote kwenda tia kuneki belenge ni maneki esindu iti weta kana maineka nikenda yunayo ke bwana judge malike in their bench masisienesa na mainenga ne utui ola waile no ola wakati kiunecho kiututwa no chaya wethi ondo uithela baimondo wina kinyongo lakini ketha ai tikathi kotini temine tikwatane tithukumemwa aye kukwata na baithena lakini ona itui ola watwikika alame usinda ne masinde na mayetha mainda majority ange mata na asinda malike metha nemo opposition na nemo me checks and balances tuikasioke kila kinge chake ko oithio ndete likasilikali ila inonde mwalika silikali na wala meka checks and balances na netuonondo uchumi wendie na netuenenesa try maika latengo no to isisete ka make sure kila chathiwe kubikia mwenende tigate kunwete metho ikenda kikabike twa oversee kiu ni beitha bethina what my suggestion ni twetele ekwani thambe kwa moni wa ula tweka ewe wasinda na itote ya accept tambi nondo ithietenda muona te yenda kithoko as it is ondo kobia ketha ono mutundu indukani yute kambe yakawe kwekalata tretikile kila kioka alafu yes his excellency Kalonzo no na put yapa good fight atongea ne musi na no na deliver yendene Azimio bai ange mana delivered eka AODM nivye Wiper namba ile na twa deliver in a big way kwa unye suggestion yakwa twetha ti serikali Raila ososunda no so asisi with on either na no momnyene nevyo my suggest na ema suggested mono Kalonzo okay ever number 3 on either ambone ngo cha speaker cha mbunge kanova labange meona aile na no se nondu na itwetio na eme ku appreciate na eme utambua they deliver lakini tekaendea na hold strong na nondu nene se court ne kuonga makati masioka Raila twika woko sumbeka maundu emeitha mela isina enese tukasisi ondo tio balance na ke with no worry wode wa no kamba oneka ku reward wako nene weta inene awethe
maendeeo ni manengwa kethwa ni ngewa ya malelo ne wa increase wa number of kilometers nondo no deliver position sila inge siende ne asilikali man negotiate nake with the wanengwa nesa ayebwa wea onako ni emoseo asante ikule rengi ndino wa masindano withi ave musindi na ve musindwa otondo kuna endi alamu na asinda na wabikia na usinda suyange mabikia na usindwa na coin either na side zile otiv azimio makaema onatasi yokia kura makaema usinda no encourage mutongo wa kukulika ndeni wa Kenya kwanza nondo nituonete tu visa in fact over the weekend tu visa tu tembea okay ona Kalonzo akonitwe na tongo yangi mendeni wa Kenya kwanza disini photoshop kana ni visa sia wo ikulu kwa ni no advice Kalonzo akakuwa nyumba yake yonde makalika ndeni wa Kenya kwanza kana wenda akekala ndeni wa opposition ni for the time being nondo nititembe tena Raila na tende ni azimio ekatuende na musimamo wito nondo beba lakini wete omonenga at liberty nondo na mobe ila manena but nyengona aongamete tuweke ndawa na to photoshop so tuweke wa ndene wa mindo sio tamba ndene ya social media nete sisi what is reality eyo eto nyema vyo za either mena Raila na Martha na Matinda emwe na Mathimo nando na manena nando memo meaning they are still holding together. I guess no and mendo sisi ondu me odistra na ende ma ambe yonengwa alama sito and that is not right. Nyene ona ongamete na ikidete kwa hivyo tusonge mbele. Asante. Tuili kayunde ni wabokomi waku nini semia kesu etano nuna tethi sewea na chama wa iset wambea kilungu na wasya mukuni umeasya theia isia ya keli. Kwe ulungu, kwe isio ila una tethi sia moitu na matangi, wa matethia na besa sia kwe tethi sia kwe yende sia moika wa matua makosini, wa mabingu ya car washes, angi madindini wa maskulu, angi madindini wa imanisi sia kusoma kompyuta na sinu sia mutengosu. Miaka itano kumo yende tukite, wena mibango miao ya kuende sia udhukumi wa kutiambia na moitu. Ekanasi nini kwa tiye busweseo iti o campaign ya utembea ndene wa isio. And one thing I can admit, ondo nasi account yeno nene, ko isio titana itenavikia. My biggest goal ne kwa mbosisi ya ikukula, asukula kongi tetavi kona imu, teka kwata ni ikundisu, natuka sisi ya ondo tiambia na mind power because it's all about empowerment kudhuthiaka kuka emwe na utao kedha mabiashara kwambia income generating activities na keune ngwasi aiteza tiendesi na vile ndene wa youth na ndiasi ainene we governor na ukutesa manifesto yake yasema kubungwa youth service ila tutonaosa youth maito makanengwa training kute kwatani na kwani encourage ona atwethana mo with na identify nondo ne ko ya ground na ma identify nondo ne mnese me go in their thousands tika mosa tika matwa training with the maumela memo na ende alamena talent na mwasune mwange tiendo focus on with the tama promote then ya talent yo kinengo kila winacho with the tao support na iwe the ungamea nacho vile ndeni ya national government ko yisita wa youth fund na inge siende ne ya KYOP nengwetha ndiko ata namo in a big way with the ndiko na programs yakwa nena meta nena titatembea imwe nekenda nondo tena youth aingepyo mende ne ya mashinane bate ondo meka siana ine sito nomba kate siokelie ate sien power nondo nemo maito te siaesi ona nyendia sia maone na mao mondhi oituka nomba kate make sure nitayokelia kila kingi nondo wa kutembea enoni ainge me on drugs tibangi tiola mukoka tichao netoenda naingi toivika saina mondo no kundete we need rehabilitation centers in fact if anything
withie kila sub county tena rehabilitation center mato no thi makae wangewa makekala ukethia eba for 1 week ola ukini waekana na nondo oimo transform nomba kawambo nena nake omumye mindset ila winayo naende teima kwata kethwa no kosi atwawe kosi na yithi ungamia onaitha no support ya kwambia biashara wa support wa wethi ungamia itisine so kambe ya utunga kabola nondo wa utethe sia langi mokite isune program gwendo sisi muno the ne youth nengwendo focus muno the ne wa youth alangi na maitu program so ite naende but kingi nasia no seo ona moma kokela makandavia ni chao kingi matona kweka kio maete chao income. Okwati moseo nikaenda tulike withi ene kata alangi ngwendo likate support monona tusisi ondo tetono ma support na nene yeye governor ngewesu na kina mama ama biashara uyithi awina biashara ne wambeye ila kwa thuka wasemba wosa mukobo wina interest thiulu uyu twa down uyithi akona madhamie mesie mayesi meiba ne kotabiwa aibu ndogo ng'ombe siokite kuingwa mabati manomba emendo no siote tembe naka nondu ni mo backbone uchumi withi eto amanenga mbesa itesia interest onaitha themini kobungu atasako withiete na SACCOS lakini kila mekumya ne minimum interest ne minimum mayiwa meapinie mono utonasa ukakoba ukatunga ukaendea ile ngiti projects ite nasyo osia ubundi siakana munge waya biashara wena ka biashara kama nata kedha wena baita kana iwendene sa nange waya IT program sisute na itinambe ya na I intend uendesi ekenda withie notabika kila kona oti tinena neti amona teimathuvia kila kingi gwenda ikia upaumbele ninge waya PWDs kana alale mafu maito alamate devices with the amatethesia ni maendia na ukwata devices either wheelchair kana sticks isia utembea ketho umani blind naende alangi na una maito ningwenda step in the gap pe aingi mataesa kuandikithwa mbesa sio sen alama ina 70 years and above nengwenda withie netwanena nisena muno koya mbunge ne process sio ya streamline wondo baile nondo angene manenga niye baikendo mata bwa manenga ni kadi bayondo waeso wetwa asu nemo na mongwenda ungamana mo in the gap na teskume silikale with the system isu ni open and transparent tingalea kesio chako ya mauswewe woka ko mati baiwa ndani ya Mungu ni sisi wote ni wa Kenya na kedha moya waitie na ama 70 and above kama kilanga liko with ni well represented kiuni choke ngengwendo sisi naende nengwendo tembea na akandiwa temakwata ni kwesila ikondisio with namo ni supported me on a group sio na muno mwe ola tuendo sisi with no me ukwata kindu no me ukwata kindu mweso amwe chao ma support nonge angea matia wa in a very sorry state na siana itano no we breadwinner wa mosio su no we sia iwe no la monda mutumia na thoko manza na baikendo yukioka no mbaka na moti ungamenamo withie no ma support ona either silikali kama mandi yao kindu kila mweso amwe ne we kwati anaiwathe sia chao tesome isiana na musi ungame pekindu wawe tacha ando ala metha wa mutha mateto na likana kindu ando mama Machakos County kana NND Machakos County ala mena utoniki wa thukanya sumena wa mutha ma mwanya then metha na cards na alama tena cards maile kwate ya metala eba ukethia ni makwata cards siosia kuitethesia
In fact, kiu together no chokingi ngwendo sisi anondo ni community amo beamwe mena kazi beange matena kazi beange masi aiteke ya solo kupata kadi no nengolika na serikali na ina change system isu na makasi be kazi ngezu siambe ya sonzao na kazi isu sieda sina process tailangi you isu nondo ondo na umile towards elections yoka nengolika nema nenesa a procedure ya na kila teko kiteani services maweasu ni mama dhenge koya bai maana ma komwea na bai justice yebo uma kevyoko oke matu oke kuandike wakati while either at least kila sub counties kwena obisi matono bikia na maondo asu officer asu makaiko onaela menenga ne mitheneli per week kesioke na mitheneli per week kesioke la kengi withie mwenende ne wathengewa i services na mono tasu PWDs kuiko ne constrain ndo kethiane na mwana utatembea mwana usuno ne mumandhe yengali ona mote mwende tutona ndo we ona condition yake datona ikalona mota no sio i services tisukume serikali yuwithie mome obikiwa serikali andwala andike mome uthiko mashinani makamosa na ukethia ketha ne card ketha la ele na 2 weeks ekathitomia 2 weeks isu imongo ethandika checks and balances nondo emasani wo yethe claim ni no ndiye se na nenganie ni kila siona thinge wanetele ni chao kietelo ketha ya ile you mate ndaile umaike ndo kethia nayo ya motete you imonenga ketha etemea 5 years kwisome nengo na ku yekala myaka engile yote ya leather that otethia 5 years 7 years lakini ya otethia myaka ile kwa ukiu ichokinge trade to isukuma ikenda matetheke asanti aka ilamethi wa mena matunda ma mutwano kana ilamethi wa meito na menda uthi ucia icio mbingi ni moneka maitembea muno kubika kula kwi hospitali lema itono matethecia kucia wina plan ya yeba ya kutethecia akamaitu ila mekuitethecia pena any plan kana pena undu bangite utona kusukumia kula kwi governor ukethia almost kila sub county ni kwethiwa na hospitali ya kuitethecia thank you keune kendo ona tenena nisi no governor na ninenewio na tathio kundu aimatabia panga make sure twena maternity wing nondo il hospitali sionde no planet we upgrade or twesene something near national government be support ila ya ilonengwa akala aito now te asia services ni thenge wondo wewe na weta one mondo mukamo bine tiogo na wethia akakona etasieta kango nenge example nzo ya kuya yata kondo kweta wa mikilingi kuyandi na aeleuka Katangi okosia ya Katangi it is very far oyethe ona yoga I had an experience na kindu kunewe changu na mono nekele to very young case kunekaito kayokobika ona kayeka atekana ka was not breathing no ndo kila ko shaking ndeni ya motoba netienda services isu mathenge ko ya mashinani and I am sure our governor is able na maternity nisi ku increase wa with this ya bikia akakoya mashinani na ondo ndene wa national government mondo muka omba na wa asia ona ko kwito ni expect you did that in inspection kale within amo ne ma benefit na solution de la sikata mondo muka asia wa ilo kwata asante ndini wa uthukumi na ndini wa maendeeo ma mwene ndini wa kamba witu na muno ndini wa masako ni undu iva okwigwa uyusukuma muno wenda ukavendwa undu withitwo yika kana ni jandala iva wenda kutwa mbungeni ukasukumia na wabitaka ukegwa ngo yaku iyatana na yanewa muno owa kandiwa nitiende na usukuma mbungeni nondo na itoteitwa
nethe yebeange mautwaite na osu niwo my dream kwenda wana change ulonge ni ngewa ya ubakika na corruption nundu nindise corruption eka reduce wa a lot would be seen a lot of change would be seen na with there justice kunenga nundu kila mundu nokubikiwa at least ne services sia serikali na ndiasia nene se yukwesi la serikali no ya excellency Wavinya Ndeti nundu nakeokie she will want to accommodate everybody na with no kwethukisia no sebe atongwe kobikeka either the next to impossible na nene se she's willing na no kutembea alike with the wathi masibitani na wa manondo kuende na tila side show to ya kumea mala ndu tenona PRC kumaba masaku na no trusine zandawa yi siumwe ikatwa chao chemist sitesa wa chemist no wandia se isu tasia corruption ila rotten na rotate system sito yu isu ikafaitewa na mjadala wa mindo ya corruption okay na miawe so ya taita ni wanesa not on a difference then ya services kana uduma ila tenengai mwenende witu na asia akandiwa miawe no ya akandiwa okay ne we kwa tenesa ondo no nyonge wa community health volunteers ne mathukoma na background na kutambua with ya me water casuals na tunatongie mwao olokwa utika nomba kama iwe ta employees ti casuals makaiba wakila mwana mayebo kendo substantial ikenda with the mind ya na ukwati and kwa ya mashinani osun alafu wa PWDs ne tuenda with the na money supportedness nondo asia imaka with ya musiai usiete kana PWD sukulu sio special schools beni expensive na musiai yo and ambe yako ya school kuma primary no se inge sia silikale not a free lakini osu nomba kaibe nondo kana kauka viba une supported na system kana mevea ila ya usobia school isu with the upgrade to another level no nelikete bona kit chapa nondo natembea inona living conditions kana kula mekala kutesa wapyu na toili katuyasi ati renovate o dom kano kelasi but silikali dina jukumu ya kuoselela siana isno kelia ni siasobe wanesa na school feeding programs dine ama school ebinda tadhe kwenanza dine wa county ya Masako nitaeleza tena school feeding programs kila school ya silikali it is not there currently issue sindu ile mungu gwanena musukumo tete sukume bambunge with na siana sito siambe nisiaendea na benefit asante ndio tongo itina banini ye kwe usakwani itina wa usakwani Kenyans nimeonekie mayasi ya yunondo aka manengiwe mwana wa kwithia wana na position ya women reps na oyu akanibasa kuwe mono ndeni wa mbunge so wethia ando nimo so ya tumim nimeonena mitandao nimeyase yu mbunge ni elo wendo akukethwa bado kwina men reps na wethia yange menenga nangele kanyo ya tabama sako nundo Machakos girls niyo ine kianda inabikie na ukoni wakula bingine mwenendi wethia meyase betwika yu nondo masako yu mana mukani wotongwete nibale kwithwa mundu ume ku represent aume na wese okwatamba ukendo chama boss ekana sindene ya moya wito ni very loud and clear white yo ebinda velaba kabika with the 2/3 naka ndine wa otongwe no mbaka aume namo medewe either my nominate wa kana position ya men rep ekaetu lakini in reality mesisi ibela itatu it is a sorry state kana ndini of ward si on the same ongwena atongo yala mokie kuma kila ward tena kameana
masakuiwe na nini I think kedha ya ingine kwa tia natale nona eli eli out of 40 na uimbe akaema usuye nao akame ya ile either May 20 kana 15 and above are we below par yes we are still below par no iwe laita tutinengiwe na mayendo o zoom in na otikunengwa mukone manonie atongo maineo naka na ndine wa usaku atongo ya ma happen kwetha meaka atatu ko ana atongo imatona na manengi wa mwana mathuko meando ma Machakos County naende aume bado nyene mea bado ala kame prove ona mama keti kila nokono maito saliti mayasia akaingie maende ketho tongo usamasio na no seuvitio nitio biki wanaetio na ABCD akaingie ona makalika baine at the end of the day de matane mundu mukaka na mundu ume nitakwata mawia mathuko meondo baile tena tongo itigwa matotwaite for better t for worse mambo inakuwa mzuri asante naende ni kwate mwenende wabikia na utwiwa ni wabikia kuiwa mibango ela wina yondi ni wandu mama saku ya kuendesya uthukumi otondu withitwe wi mother naende mboya kwani ngai aka munenge resources nundu itebombe sitha no ukethia mwenende asya women rep ni watu kengie atese kana ni ukwati utebo kwa ucha bata ngai atutethese tugire na ukwati tandi nikenda maundu ala mukwatha mwenende mukabikie na kumeanisya undu wa muthia utona kuthuthia museisi ata ibindani twetelete mausungio kana twetelete uti wa koti kumano na ngwatanio ya azimio kulalamika yulu wa kwithiwa kutanai na umelundini wa utali wa kula utono mathuthia meke hata nikenda tumine kilungu nye kanasye dimotongia mubea wa mwana nondo onenge ebuso wengi mutongoisi myake 5 yokite nitwesene sake cha president ke inamba kuamua lakini ngo mutongia mubea nondo nenonete kwena muwo na teina saigwa kithoko bando na sasa kokwito ukamba na itasi Kenya kwa jumla netuweke koti those wea wayo na otui olokoka itheta Kenya tuyetekela nikenda te move on nomba kandi ne akela umendo competition bethe bemo sinda na olota na manage na to accept kela ke koka nikenda te move on twena ngwatanio na to hope nete kumya ndeno nete umesonja mbe kuma balathinda tekeno withi mwenende ndeukilaka kula sia kana kuna kiswe kura naendio kuna yo naendio kunio na kuna yake ndinona matunda mboya siakwa neni muito bothea itheta tongoi nitenda utwe kwa mboya muto bothe nikenda service delivery kila chonde kikonete mwenende withi wabikiwa delivery la nasi ayambe ya muhimu pyu they are uima wa mwi withi andu imeukwata health services oitimoseo na masibitali withi na equipped na ndawa kila kenge nene senge wake somo na choke somo withi neto atethe ya nesia na asia iketha ne silikali bebisi tayutgwewa mindo asia imaikaya mwa tueva miayele makasio kamosi oketwa bisionge tate silikalini withi eta nena nesia kindu kiu naende ndio mwendea muthenya museo wena wathimo wa Jehova amen naende nakute kwendea usionde ni wothukumi waku naende nisikana no kuthukuma naende ngai avingwa mwana ingi tika vikia na kunena nisendeni wa kilungu cha amuka asante museisya vau ni votu avika muthia wa kilungu kitu tukomane saa monza ndeni wa usakwani 2022 avalangu ithwa ndi usakundi kumanithia maundu ala mekwithiwa wa maende na ukitika wethe na kwa Veronica SYOMBUA ndikwendea usese musio wa ilungu ila se atiala tiwanesa